Yoktımınға түріп туған yoqni, yoңғыраты ғалисімін. Кең көңелі, изге, юмарт жерім, сен мақтауға лайық балташым. Ғұрур, асыл кішілері білән ұр артыннан үрге мінә ул. Яулый барған хізмет оңышларын інжі бір тігідей тізе ул. Булдықлы да, хөнерлі де халқым, сықланырлық ішлер башқара. Zaman jillerine birişmişe, ruhu bilen haman saf kala. Bugünkü zamanlardan yazgı Saban hem Mulluk Bayramı olarak barlıkka kelgen Saban toyu yıl sayın kütüp alına turgan şadlıklı vakıga. Saban toyların yaxşı kayıfta ötkerik. Bayramlar kutlu hem mübarek olsun. Asırlar boyuna bizning milliligimizni, millatimizni saqlab, bugungi kunga qadar kelib jetgan Saban to'y bayrami bilan ixlos ko'ngildan tabrik etam. Milli kurash qizg'andan qiza bola bizning 40 kilogram qog'ozlarni o'sha obramlarga o'rnaganda Ай, бла. Ай, молодцы. Білем, истәлекле бүлек, Балташ Сабан to'yi 2017 yılғы. Mağanağa minüşlerine dilekleri olsa, çıkamırda kavuş mağanağa minəbiz. Hürmetli dostlar, 2017 yılının absolut batırı bulup, Rəsəy, dünya ko'lamida tanılgan kurashchimiz, Arbor yigiti, Xayriddinov Aydar Fuat uli tanıldı. Alkışlar bilen Şakri Galanı.